Predstava še pririhtuje po tekstu Skoreja Kohudza Kukurika Ivana Bukovčana, a adaptaciju, režiju i scenografiju porobil Slavko Vinaj. A to projekt Ruského národného teatru Petra Riznič Ďaďa, ktorý ponúknutý Dramskomu studiu Ruského kulturného centru. Mi ho prilapeli i teraz ho realizujeme u sotrudnictve s našu redakciju i velji nam to pomagaju i Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh, pokrajina, Horod Novi Sad. Znači, ljudi prepoznali, že to projekt treba i jednostavno robíme. Na projektu angažovani 17 osobi, a glumecku čast tvorja 9 glumci. Na prijateljskej bazi zišli sme še, že by sme coška porobili, všetkých, ktorí še poznáme tu. Zažljem bandi gazda, Vinko, ktorý všetkých nás trima izazberuje i povoluje i otrimuje. On to, ktorý hlavni, a mi še tu zeška nachodzíme i pomáhame jedni drugim. Či pomáhame jomu, či mu nečemu bardziej odmáhame, to už on bardziej bude znať. Probi nam išće vše opušćeni, suflerka nam tu pomaha maksimalno. Takže, jakošik, patrime, že bi bilo ozbiljno dok proba tirva, a posle probi, že bi sme še opušćeli, že bi sme še druželi, takže šitsko super. Projekt bude mať vecej formy realizovanja, od scenskovi vozacke po video realizaciju prek streamingu, a spram kontraktoh ma bud finalizovani po koniec 2021 roku.